a participant in the Horizon 2020 R4D Resilience for Dairy project, Vilmantas Navikas, a farmer from the Vilkaviškis district, is actively involved in the activities of the Lithuanian Cattle Breeders Association. It was precisely this participation in the association's activities that helped conduct genome studies on the farm, introduced and assisted in implementing a herd monitoring system. I gain a lot of new knowledge. We indeed communicate quite a bit with other members, and here we receive useful consultations and advice. The association's director, Dr. Edvardas Gedgaudas, helped perform genome studies on the farm, and he also assisted in selecting the best genetic material for cow insemination. The association also advises on animal welfare issues, the health, fertility, and longevity of dairy herds, which ensures higher income from the farm and reduces the negative impact on the environment. Consultations and the latest knowledge are the main guarantees of a successful farm. Pagrindinis dalykas, su kuriuo susiduriam norint įgyvendinti žalio kurso reikalavimus, tai yra pakankamai trumpas laiko tarpas pasiruošti jiems įgyvendinti. Dar vienas iš iššūkių yra biurokratinis mechanizmas, kuris realiai palieka mažai laiko pasiruošti ir nepilnai išdirbtas ir išgalvotas, kad galima būtų atitinkamai jį įgyvendinti. Ir pagrindinis visų reikalavimų iššūkis yra tas, kad tam reikia ūkininkų laiko ir pinigų. Dažniausiai jų kaip tik trūksta.